Inge simburana umugabo nami ibyanjye ubundi kuba umugabo wanjye abyihorera. Mu ntega amatwi hatubanya amakuru. Uyu mugore yari abana. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo barasaba ubuyobozi kwinjira mu iki kibazo cy'umugore ushinza umugabo we kumurira amafaranga, bityo umugore akaba yakamejeje arimo arashaka gukubita umugabo. Dore ko uyu mugore ari gutoragura amabuye ashaka kuyakubita uno mugabo. Ubwo twahagiraga nk'itangazamakuru twasanze rwambikanye, ubwo barimo barwana bacyocyorana amabuye avuza ubuhuha. Rero abaturage basaba ubuyobozi kwinjira mu kino kibazo. Umva uko uyu mugore ashinja umugabo kumurira amafaranga. Rero ngebye byo kunzana hugegera ari ibyanjye nkabaho nabi, ntabona aho nshishuro singe, nago nshaka kwitwa n'inzara hejuru y'amafaranga yanjye, najyamo amafaranga njye cyane ibyanjye. No kubana we ntashaka gutungura, ugashaka kubaho nk'isongi nkuko amaje gushaka abagore bane abarya ibyaba bata, ariko niba yarariye bane ngeho nzamuhagamo atibwira ngo yariye aba baratuzanye ngo yibwire ko nge nzatuza. Inge simburana umugabo nami ibyanjye ubundi kuba umugabo wanjye abyihorera, niyanga na amahoro n'ubundi tuzagirana, nuguhora n'ubundi duhora turi. Uyu mugore n'agahinda kenshi, umubabaro, intimba, asuka intimba y'amarira, avuga yuko uyu mugabo natamuhereza utwe bazaserera. Avuga yuko uyu mugabo amaze kugira abagore bane, ubwo yashinze business yo gushaka abagore akagenda abarya amafaranga yabo, yamara kuyabamaraho yarangiza akagenda. Kuri inshuro umugore avuga yuko umugabo natamuhereza amafaranga yiwe azamukuramo iyo kotsa. Bino byateye abaturage ubwoba n'urujijo. Abaturage basaba ubuyobozi kwinjira mu kino kibazo bikiri mu maguru mashya, kubera ko nimba uyu mugore ari guhigira kwica uyu mugabo birakomeye cyane. Ubwo itangazamakuru ryari rihari ryagerageje kuganira ku ruhande rw'umugabo. Umugabo avuga yuko yemera yuko yabanye n'uno mugore, koko yari afite umugore w'isezerano, aza kumuta asanga uyu mugore, ndetse umugore navuga yuko yari afite umugabo w'isezerano, aza kumuta, aza gusanga uwo mugabo, baza kubyumvikanaho babana uwa babiri, ariko kugeza izi saha byabaye ibisosi. Uyu mugore avuga yuko yashingiye uyu mugabo saro, avuga ko yamuguriye igare. Ibi byose umugabo yabiriye kugeza izi saha, ngo umugabo nashaka gukora ngo arashaka kubaho nk'isongi, akategereza ko bamutamika nk'icyana cy'inyoni. Umugore avuga yuko atabyemera, nyuma yo kumurya amafaranga yiwe arashaka no kumurya imitsi ye nimba adatuje ngo bubake. Avuga yuko ibyari ibyishimo bizahinduka amarira, dore ko uyu mugabo bamwita Kimasa. Avuga yuko ibi ngibi rwose nta kibazo kinini abifitemo, yemera yuko umugore azamusubiza amafaranga ye. Ariko abaturage ku bwoba, agahinda ndetse n'amarangamutima menshi bavuze ko ubuyobozi bwinjire mu kino kibazo cya bano bombi kari babiri, kubera ko amakimbirane bafitanye batuma bicana cyangwa yatuma bicana, bagashinza cyangwa ubuyobozi bugashinza abaturage kuba batatangiye amakuru ku gihe. Bityo rero ubwo itangazamakuru ryari riri hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo ahabereye imvururu, aho uyu mugore yari afite amabuye ashaka kuyakubita umugabo, dore yuko ibi ngibi byarishisha abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane. Amakuru ni mu kanya saa 6 zuzuye n'igice, mukurikirane Kidasamura TV Rwanda n'inkuru irambuye y'ibiri kubera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, aho umugore ari gushaka kwica umugabo wiwe amuziza amafaranga yamuhaye ndetse na saro yamushingiye n'igare yamuguriye. Aya makuru murayakurikirana neza mu kanya saa 6 zuzuye. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ukore subscribe, ngiye wumvaga nitwaga Kidasamura, ubwo inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ikurinde, eguhezagire, eguhereze umugisha. Duhure ku kiganiro gikurikira.